ne re na ba le nyogo setting and projects LTNP ka boripana ya bele ge re kisitse movie wa o iphitlhetseng ka Furse comprehensive ke sekolo sa goparara seo se leng go gautse le mabenkele goparara a gona mo Furse na pele re kisitse ona movie o wa buka ya o iphitlhetseng e balwago ke bautwana ba mphatho mare matlo ya go ngwana ke Dr. Letsiba titšhere maphosa a phaleng ka ona mogono bona barutwana ba thabile go feta go thaba ka gore re kisitse thuto ya o iphitlhetseng. Sekolo sa rena beng ba ka ke Furse comprehensive ke bona bana ba matriki ba gopela go ba tsebishe gore nna ka nna rona nna mago ga baredi monno ke kolofela ke se fela go le re tswa re le company ya lenyogo setting and projects ke LTNP ka boripana so re tlile go re tlisitse thuto go lena a ra tliša boithabišo fela re a tshepe bile re a golofela gore ka buka e ya go iphitlhetseng lebadi le le feitše le feitše falala shine class of 2022 shine ala go iphitlhetseng Natasha ke ithutile gore sa re kuna lerato ka ga nyakile go lefela dithuto tsa re bone nna ke le monakedi coach ke ithutile gore ga o le motho o tshwanetse go tsebisa ba bang ga o dira dilo ka baka la gore sa reng ke o ba dira dilo ka sephiring ona go ntse lo feletse kae kolego nna ke le mamaile precious mfoke ke ithutile gore kgotlelelo e tsela katlego le go ka ba di setišo tseleng ya gago sa ditsetse gore ntengo le ngwe e na le nako ya yone ka le go angel mabane malebakwane ke ithutile gore go le ngwame o ka se holege mafelelong aka Mr. General wa tseba ka tlong ke re trikile gore sheleng e tlo go bolaya wera dilo gore dipuku di tla pele ga bashimane